Pozdrav svima! Dobrodošli u današnji tutorial. Danas ćemo govoriti o Animakeru, online alatu pomoću kojeg možete kreirati animirane video zapise. Pa da počnemo. Kao i za svaki online alat, tako je i za ovaj neophodno da imate kreiran profil. Nakon što se prijavimo, idemo na Create i biramo Create video. U ovom ovdje dijelu izabrat ćemo željenu dimenziju video zapisa. Sačekat ćemo nekoliko sekundi da se otvori početni prikaz Animakera. Animaker ima nekoliko glavnih polja koji se koriste za kreiranje video zapisa. To su scenes, odnosno scene koje se nalaze s desne strane, zatim timeline, odnosno vremenski okvir koji se nalazi na dnu, zatim library, odnosno biblioteka koja se nalazi na lijevoj strani i workspace, odnosno radni prostor, to je ova bijela pozadina. Dakle, najprije ćemo početi sa scenama. S desne strane vidjet ćete da se nalaze scene od kojih možete napraviti video. Možete dodati scenu ukoliko idete na Add Scene, možete je duplicirati ukoliko idete na Duplicate Scene i možete je obrisati ukoliko idete na Delete Scene. U dijelu vremenskog okvira moguće je skratiti ili produžiti trajanje scene, a izraženo u sekundama. Ovo je ključna funkcija vremenskog okvira, odnosno timeline. Kasnije ćemo prikazati kako je moguće skratiti trajanje scene. U ovom ovdje dijelu nalaze se svi objekti, karakteri i ostalo koje možete dodati za kreiranje video zapisa. Pa recimo, ukoliko kliknete ovdje, vidjet ćete sve već unaprijed definisane template koje možete koristiti za kreiranje video zapisa. Ovdje možete vidjeti koliko scena ima svaki od templata. Recimo, ukoliko kliknete ovdje, vidjet ćete da su to 4 scene. Ukoliko kliknete ovdje, vidjet ćete sve karaktere, odnosno likove koje možete dodati u kreiranju svog video zapisa. Ovdje se nalaze svi objekti, ovdje se nalazi tekst koji možete dodati, backgrounds, odnosno pozadine, fotografije, video zapisi, muzika i zvučni efekti, te efekti na kraju. U ovom ovdje dijelu se nalaze uploads, odnosno my files, odnosno sve fotografije, video zapisi i ostale stavke koje ste vi dodali kako biste na kraju kreirali video zapis. Idemo sada napraviti jednu scenu. Izabrat ćemo pozadinu i izabrati željeni objekat. Objekat možemo i ukucati, ukoliko recimo ukucate frame. Izaći će vam svi objekti koje možete koristiti za svoju scenu. Ono što je interesantno jeste da oni objekti koji imaju u gornjem desnom uglu zvjezdicu, to podrazumijeva da se ti objekti plaćaju. Stoga budite oprezni prilikom izbora vašeg objekta. Ukucat ćemo share i dodati ovaj objekat. Sada idemo na karakter. Dodat ćemo karakter ovoj sceni. Ono što je interesantno jeste da ukoliko kliknete na karakter, možete izabrati actions, odnosno expressions za ovaj karakter. Actions podrazumijeva radnje koje ovaj karakter radi tokom trajanja scene. Možete izabrati da bude ljut, da plače ili da razgovara. U dijelu expressions možete izabrati kakvu ekspresiju želite da ovaj karakter ima tokom trajanja scene. Pa recimo, možemo staviti da ovaj karakter bude ljut, da bude pospan, da bude iznenađen, da bude sretan i tako dalje. Ono što je interesantno jeste i to što trajanje karaktera i objekta možete skratiti u dijelu timeline.
Sada ćemo to i uraditi. Ukoliko kliknete na karakter, vidjet ćete da se ovdje prikazuje trajanje karaktera tokom cijele scene. Ova scena traje 10 sekundi i ovdje stoji da ovaj karakter traje svih 10 sekundi. Idemo sada to skratiti. Ukoliko ovaj crni dio povučemo sa lijeve strane na desnu, promijenit ćemo vrijeme prikazivanja ovog karaktera, odnosno početak prikazivanja ovog karaktera. Za potrebe ovog tutoriala stavit ćemo na 3 sekunde. Ukoliko ovaj crni dio povlačite sa kraja, to podrazumijeva da skraćujete trajanje prikazivanja ovog karaktera. Odnosno, ovo znači da će u 8. sekundi karakter nestati. To isto možete uraditi i za objekte. Povući ćemo opet do 3 sekunde i za objekat i do 8 sekundi. Ono što je interesantno jeste i to što možete dodavati efekte za karaktere i za objekte. Ukoliko kliknete na karakter, u ovom ovdje dijelu vidjet ćete bijelu strelicu. Kada kliknete na ovu strelicu, možete izabrati željeni efekat koji želite da se pojavi na ovom karakteru kada se on počne prikazivati. Ovaj rozi dio podrazumijeva trajanje efekta i trajanje efekta možete produžiti. Mi ćemo produžiti na 5 sekundi. Isto tako to možete uraditi i za objekte. Kliknemo na objekat, idemo na ovu strelicu i biramo željeni efekt. Efekat ćemo ovdje produžiti na 6 sekundi. Ukoliko želite vidjeti šta ste do sad uradili, odnosno kako izgleda cjelokupni video zapis, idete na ovaj dio play. U 3. sekundi pojavljuje se i objekat i karakter i zajedno odlaze, odnosno nestaju u 8. sekundi. Ono što je interesantno jeste i to da možete dodati tekst u ovu scenu. Kao i za ostale objekte, važno je samo da gledate da taj tekst bude besplatan. Ukoliko kliknete na tekst, možete mijenjati ono što piše. Sada ćemo opet pustiti cjelokupan video zapis. U 8. sekundi će nestati. I to je to. Kada želite spasiti ovaj video zapis, idete na Publish i birate Download video. Idemo opet na Download i to je to. Na ovaj način kreirali smo jedan animirani video zapis u trajanju od 10 sekundi. Ukoliko vam se ovaj tutorial dopao, pratite nas i dalje za mnogo korisnih savjeta i tutoriala koje vam donosimo u budućnosti.